mašina i aparata Beograd Rakovica. Firma je izlagala samo jedan deo svojih proizvoda i to hladnjače za kućnu upotrebu, zametarske radnje, postionice, mlekare, aparate za izradu sladoleda, šankove za hladine piva, limunade, vode i pravljenje sobe. Automatski uređaj kompresora za kladionice, klanice, bolnice. Za poljoprivredne svrhe izlagala je firma Jugostroj ručne i automatske pumpe za vodu i veštačku kišu.